حمدي عبد المجيد إسماعيل بنياتوي جا عشيرتا حلاجيانا جا گوندي انگسوري اويت كويتا نزيكي قوايا تطواني لا ولايتا بدليسي کارکی گرنگه هندکن بو مروفکی گرنگ و یه مستحق حتی نوکیش گله خلق برنگکی نیاسن یا برنگکی نان نیاسن اوجی سیدای منه هجا رحمتي ملا حمدي عبد المجيد السلفي ام خلقي انجسور هنا انجسور وقوي گندكه گرك نابينوي و باجر تطوان دا قضا كسر بدليسي لدم شر جهاني ايكي مالباتاوي مشغبون بريف دورا جزيرة بوتان وهاتن اجبركو ماميوي ملا قاسم ملاي گوندي مصطفى ويبو مالباتا وانجي لوي گوندي آكنجي بون توی دمیدا باپیر من عسكر بو العسكرية بو بشتي حرب خلاص بوش عسكرية زفرية و المروفت خو المام خو باب خو جرهاي باب ويل بدليسي وفات كر تيتن مام برای خوان بینیتن توی وقتی دا الگندکی بون منطقه دیرکید بجنه مصطفاویه ببون ملای بگندی لبیستو ایک نیسانا سالا 1931 حمدی لوی گندی هاتیا سر دنیای لسالا 1940 لگندی خو قستا قطاب خانه سرطایی دکت مالکا گلکا فقیر و هجار بون چو ملکو مال وان نبون نانی بخو ادارت کرن پا ریکا ملاتیه پشتی ملاتیه جی بابه می جی وی مال باتی دای مازن بوی و بابه من یه ایکا نبو سیده هرچنده الزاروکینیا خو قستا قطابخانه سرطایی کر و حتی ریزا پینجی جی خواند بلش بروان کودانا و تنگاویه نچار بو خواندنا خو پیلتن و دستش خواندنا رسمی برداد. پشتی پولا پینجی سرطایی بدوماهی اینای اجبر کودانین مالباتاوی ین آبورین برتنگ او نشیا خندنا خوا رسمی تمام بکد. بابا من بیشتن دست بی که وقتا چوی مدرسه گندوان مدرسه ابتدایی له بو حتی صفا پنجه ابتدایی المدرسه خوانده بو بجی تو روزه که مفتش تیتن امجی کلمه که بود خونین یه تاتینه دست نشان کردن که کلمه بخونین اکشوان از بوم وقتی می کلمه خواندیم مفتش گرک بزمان من و عربی ها معجب بو الهمی دورت کردستانه الهمی گنده الهمی باجرا مدرسه هبون سیدایت مازن هبون درس لید گوتن فقیه قصدت کره و لویریت خواند سیدای ملا حمدی پشتی نچار بوی دستیش قطابخانه تیت رسمی ام بشین بردتن یا مکتبه توجیه ها مام خو مالبات خو که هندک ملات نافده هبون قصد مدرسه کلاسیکی کرد دیفدا حمدی قستا مدرسین آینین کلاسیک کر لنک هجمارکا زاناین دوره خواندو فیری زانستو زانینه بو بابا من وقتی که دست خواندن کری الگل فقیه دست پیکاوی گلک معجب بو ما مستای خو من اسماعیل کمسور و عقیده دا گلک پیگیر بو حدیث و قرآنه ومديت ملاجي هوالت ويجي هميا يعني حتى أوي جوي ماستر أمريجي بحكم علمي خو بتر يعني حسابك بود كرن والنجلك ملاو سيداي تويدمي الدفروان علمي خو ورجرت حتى كوشي دوماهي الصالة 1954 إجازة نامام ملاتي ورجرت يكود بجنة إجازة وصد علمية حمدی دجیه 23 سالی دا لسالا 1954 اجازت نامه ملایتیه جه سیدای خوا ملا اسماعیل کمسور ورد گره الجنج بو و إجازة ورگرت بو يعني متزاني هنگي بيرا منتت إنسان هكي جوان زراف بجنكا زراف ليبو
چاوی دوی جان بون جلگیر دوی پاقش و جبهک و عمامک البردا بو و انسانه کی بسته بو اجوان سيدات كو كاركي مظن السيدة ملا حمدي كيري ملا سمايل كمصور بو كنت بنيات دا خلكي ديركا جاي ماضي بو الكردستان باكور بل الدفرة سوريا ادجيا مروفكي روشنبير بو مروفكي كرد پرور بو مروفكي خدام بيرو باورت پیشکفتی بو همشين بيشين ملا حمدی 3-4 سالان ملاتیا گندان دکر ل دورا خوا ل پارێزگەها حەسەکە لە ساڵا 1956 ئەدگەل ماڵباتە خوا بمشەختی هاتینە عێراقێ و دەمەکێ بوو مەلایە گوندان لە دەڤەرا زمار بو ساڵە 59 مقاومة شعبي هات منطقة بن پرده مقاومة شعبي و أفكار الشيوعية حزب الشيوعي بلاف كرن سيدي ملا حمدي شود نفرزي مقاومة شعبي ده بس بوي خل نبت الشيوعي ملاطيوي وقتي جيان بو يعني وكوفي قوة بيجي فلان كاس موظفة مأمورة معاش ورقريتن ملاجوي وقتي كو چو گندكي خلق گندي صدقات گلت کرن زکات خودانه پویا که جانا خو بردوام کرد ملا حمدی پشتی شورشا تیرمه لعراق لسالا 1958 دم دستیر هاتیدان بو پارتین سیاسی کو کار خوا آشکرایی بکن او بو اندام ایکمین ریخستنا پارتیا دیموکراتا کردستان لدورا زمار منظوری وی آینی بو پارتایتی بو چون ملا حمدی پارتی بو ندوی خلقش حزبی دور کبتن او بشتینگی هاتا الخبات المثل شول کرده و الجریده خبات شول کرده و مقالات نویسین و حتی 61 هاتا نف شورشه تو وقتی دا گلک تعدای کردات هاتا کرن بجا چه سر وقت دولت ها چه بونا دولت ها ترکی سر وقت اتا ترکی بگیره چه وقت سوریه و ثورة العربية دست بكري وقوميات بشدات كري هميا تأثير سر كوفدانا ويكر همي اوجي باوي خودانا ايكي كرد مجبور يعني كردينية تخويناوي دا پیدا بو هنده کسید بجین اندامت پارتی خو گهاندن وان اجبر که مروفه که روشنبیر بو نبتن ملائکه کلاسیک بو هم بجین مروفه که روشنبیر بو یا آگهدار بو جیانا ویدمی هندك شوان خو جهان سيداي و سيدا لوي دمي برنگك رسمي شد نفرزت بارتيا ديمقراطية كردستاني دا ملا حمدي لدوماهيا سالا 1959 خو وگو هستا سنتر باجر موصله لويره او مجيلي كار سياسي و روشنبيري بو ملا حمدي بيشمريه بيش كسرود بياس بيشمريه ما بيشمريه بيجي احتمال اسد خوشوي بي لشکر ایک شیانک و زور هبیل یه سیاسی بی عالمیش بی ملا حمدی پارتیه کی قومی بو و انسان کی پراغماتیکش بو ملا حمدی ایک جوانا بو توفیقت اخست متدینه کی ریکتانکر نبو متدینه کی جماعت يسروا ولا تعسروا إن الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر تشت بابا متينا بس كتابه عمر خو همي براند و هندي جرياي بلکه الجلا دولت و چوی هاتیش کتاب بازیاتر تشتک نینات مالدا الدسبيكا سال 1906 سيداي دستش كار ملاتي برنگك رسمي بردا و ملاتيا گوندا هيلا قستا باجير ميسل بخوكر الميسل بتر جريداي كار روشنبيري بو اكش كارت مزن يت سيداي كري الدفرا يعني البجين باجير ميسل او بو پشکداریوی بود در خستنا روزنامه راستی دا یا کو محامی جرجیس فتح الله دیال رحمتی ملا انوار مایی در تخست ملا حمدی لدسپیکا سال 1961 دم سروبر دنافبرا سرکرداتیا پارتی و حکومت عبدالکریم قاسمی تکچوی فرمانا گرتناوی هاتدان لو وی خوشمی صلی وکشاو قستا دورا دهوکی کر
خدمتك زور هاي شيونك زور هاي ملتش اعتبارك زور بهبي توفيق تكر ما بين چه پیوستی قومی بیتا کرن در ریکا پارتایتی را و چه محافظه سر عمومیات و اخلاقیات اسلامتی جیب کردن نف کمالگاهی دایان او عرضی لشول کرده با حاجه کرنا مانا مصطفى نوه مجید کتا مصطفى و بشتی هنگه قصدا مالا مصطفى کتن بغداد چتا دفو و تیکلی ریزت پارتید بیتن نوع عصارية كتنا بينهم دا پیدا بو لو بارزاني نمر بريار دا كو بغداد بهلتن و قصدا كردستان بكتن ويدامي بريار شلاي حكمته و حكمته عراقي هاتا دان كو كادريت پیشکفتی يد پارتي بين گرتن بين نفكرن اك شوان ناوا يد كو بريار بو بين گرتن و بين ايشاندن ملا حمدي بخوبو المثله ملا حمدي لدهوك دز بكاري خوي سياسي كرفه بو ایک جه اندام لجنا نافخویا دهوکه دمکی برپرسه حزبه دورا دوسکیان بو دیودا ملا حمدی بو اندام لجنا نافخویا آمیدیه جاش ببي قناعته او ملاتي كرت وكيلو بيجن وكيتي بنزل الميدا او فيا خدمته ملاتي خوب كاتن او شا سرد بتفسا دينه ملا حمدي رحمتي افهر دشتن لك ابو ملا حمدي ملابو اما شركركي تمام بو پیشمرگاتی دا و ایکش نیشانشکینت مشهور از منطقه دا نوکی از رنگ نهاد بارزانی جنابی کاغ نهادی وی رنگی به اگر نه ملا حمدی نیشانشکینه کی پیگوتی بو بابا من بابو پارتیش برچه اکشوان هندی ظلم و تعدایی الملت کرد تا کرن و تسروی دمیدا پارتیا ایکانه یا کو مافی کردا خوازیتن او بو ملا حمدی پشتی دست پیکرنا شورشا ایلوله او بو ایک جه کادرین عسکرین شورشیو بشکداری ده گلک شراندا کر یعنی من واجا و خوی دیتی شپی و آوید یا نشان ابتونگی لیدایی منم شورشگیر بو بلام دزیستن بجم دو سبب رئیسی هبو ایک زانا بون ایک آزا بون ملا حمدی زانا بو مسائل علمی دا زانی چوانه تسویق بکتن انسانه که آزاجی بو نترسیا شكاوي خدمته ملتي خوب كات ملتي كي بندست اوش اشاراني خودي قبيله بو دیرو که بیجن وقتی که شورش دست بکرد وگاوید بیجن شورش ایلوله 11 ایلوله یا دست بکری بس با یا وقت با بهم دست بکری روزا نهی ایلوله بول دورا نیرو و رکان وی وقتی کارگر لجنه آمیدیه بو مسئول منظمان نیرو و رکان بو روزا نهی ایلوله شورش الوری دست بکری اول عملی جهات کردن او بو مسئول ویجی او بو و تونگا اولی جی و یاویدی هرج سالا 1961 وره ملا حمدی ایک جوان کسابو یه نزیک جملا مصطفی بارزانی و جه باوریاوی بو گلک جاران بارزانی نمر داخاز جه دکر کو به هندک کارین تایبت و نهینی هستید ملا حمدي نب ملايات ياخو بتري مشهور بو يعني ملاكي معروف بو مؤلفات هبون ترجمة هبو تجميع هبون اما پیشمرگات یا خوب شورشگری یا خوب آزابو حتی وی درجه بو معاونه سرلشکری همو بعدینان نصيحات پیشمرگی ملت قساوش جه قبیله بو چکه عالم بو همه سرت کر بو خدمت و ملت کرد چکه حقیه او پس زانی پشتی سرکرده اسعد خوشوی اشلای بارزانی نمر و هات دانان وک سرکرده گشتی یه هزین دورا بهدینان ملا حمدی گهشت اسعد خوشوی بو پتری 10 سالان ادگلوی خبات کر که رحمتی اسعد خوشوی قائد بهدین همیه بو هر چند هز اقرا و شیخان هیک هز بو هزا زاخو هزا دهوکی و هزا آمیدیه
اوه همود بن مسئولیتا لشکری ایک دابو رحمتی اسعد خوشوی مسئول و قاید و لشکری بو ملا حمدی معاونی وی بو انسان که میر بی یه زیره بی عقیده و یا اسلام اتساکه بی خدمت و ملت خوب کردن دیکوه چه درست شرعی بی بارزانی نمر ملا حمدی تکلیف کری که بچتا سوریه پیوندیت گل سیاسیت کرد الویره بکتن دا پریکاوان بشیتن وکی پروپاگنده که بشوراشا ایلول بیتا کرن پتر جاره که تکلیفا ملا حمدی هاتیه کرن که بر پالات ترکی جیوه بچتن جبر که نیاس توی حواله توی احتمالا مروف توی الکردستان باکور هبون گل جاره تکلیفا وی هاتیه کرن بوان کاراجی ملا حمدی پشتی ڕێککەفتن نامەیە 11 ئادارێ کارێویە ڕسمی بارەگایە لەشکرێ ئێک بوو ئەدگەل خودێژێ رازی ئەسعەدێ خوشەوی لە بامەرنێ پلەیاوی هاریکارێ ئامرهێزی بوو سردانا ميدانا شركي ندقر إلا خلقك حجب كتن چونكو ند هات بشتا جبهي بشتا خلقه كاري چوانا جبهه چون قل ربيت بيشي و اگر لازم با او خوجي چو شرعي هندك جاراجي سياسية عرب هم بشين دمتات نانك بارزاني و دويانش عراقي در كيفن پرنگك نهيني رحمتي ملا مصطفى تكليفا ملا حمدي تكير كو او ببتا ريباري وان ادگل وان بتشتن پرنگك نهيني و بي كسك بيب حسيت بيت بجهين تتخي بتركيا يان سوريا و دار باز بكت ملا حمدی لدوماهیا ساڵا 1972 تووشی ڕوودانەکە ترۆمپێلێ دەبە لە دەڤەرا سەرسنگی ڕانێویە چەپێ شکست لەو بارزانیە نەمر بڕیاردا وی بهنێریتە لەندەن بۆ چارەسەریێ دەمێ بکارێکی ڕسمی دا چتن بۆ دەڤەرا زمار سیاراوی وەرگەڕیا و پێویە چەپێ تێدا شکست اوی کاری که برچاو لجیانوی کرد یکمین جار اوش شورش بچه دیری خست چوا رحمتی بارزانی نمر بریار دا کو ملا حمدی بیت هنارتن بو جدر وی ولاتی دا بیت چاره سر کردن چکی چاره کردناوی دفر نبو چند عالم بو او هندش انسانه که خاکی و بسیط بو يعني معاون لشکری یک بو بس القلمام هنگيك ام كارجرد لقايق بونا وكو هوالكي بو هذا مقر لقي تنت هاد ناحي مات القلهبو الا ايسايقكي اينابا لساڵا 1974 دەمێ دووبارە شەڕی دەست پێکری ئەو لە لەندەن بۆ چارەسەریە پشتی شۆڕەش تێکچووی بارزانی قەستا ئێرانێ کرد ئەو ji لەندەن بوو بەرف تەهرانێ vehات خۆ گەهاندە سەرکرداتیا شۆڕەشێ و ام نصيحت كني پیش ما نصيحت توجيهات دانا ملت قاوه خدمتك ابو ملت كرد كان بشرع درست دفاع اخو خوب كان سيدا ملا حمدي جيان اخو هميه ده هشتا دم فقي كو سيدا كيوي الفقياتي هشتان بري فقياتي جي دم القطبخانه سرطایی هزرا کردینی کر بود سریدا لوا حتی دوم هیا جیان خوشی سیدای کردینی خدمت ملت کرد برچاف وردیت و دائما کارت کرد کو خدمت ملت خوب بکد چپ قلم خود چپ دست خود زمان عربی و کردی عربی زانگی ممتاز بود گلک جارا بیران بنت نشرید مکتب سیاسی صورانی هاتن مدان ملا حمدی رحمتی ام وکو لقایک بو مذکر عربی پشتی تێپەڕبوونا دەمێکێ مەلا حەمدی داخواز جێ بارزانیە نەمر کرد کۆ دەستویریە بدەتێ داکو بزڤڕیتەف دەڤەرا خوا لە ئامێدیێ و سەرسنگی چونکو خێزاناوی مابوون بێسەمیان هەرچەندە دەستپێکی بارزانی نەمر وەکی تەرس سەر ژیانەوی كنت أزوجم هكيتونا شيء ترى أنا كنت أشتكي لتبيان بعسينا نايد بورينا أنا كنت أبكو جنت أشتكي لتبيان يعني بيجن مخابريتا أوي قلت ياس مجبور مجبر مالبات أخو بتشم وینا نشتیمانیش ایمانیه انسان ایماندار نشد نشتیمان خو خوش نویتن اگر نشتیمان خو خوش نویا شکست کرده سر ایماناوی اما قاعده که یادی تر زانیناوی
حەجێکردنا وڵاتی نێوچێ دەکرد. پشتی مەلا حەمدی سەلەفی ڤەدگەڕێت بۆ کوردستانê دەست ji karê siyasî û leşkerî berdided. Pitir demê xwe bi nivîsîn û توێژاندنا پەرتووکان ve ئەدبۆرینیت. زانین بۆ پێشمەرگا فرێدکردن پشتی شۆڕەشە گۆلانê دەست پێکردی بەس ئەم دزانی ژیوی دەمی حکومەتا عێراقê wekî barabtir ji kadrێt yet eskerî û yet siyasî nefîkirin seyda jî şwan bû yet ku hatiye nefîkirin bû devera hît başûrê Iraqê ئەوی دوات شوڵە خۆدا هەم دییا قەومی و خەباتێ دا هەم دی عەلیمی دا سەرکەویتن بەرهەندێ حەش هەردوو کاتکردن چوو قاعیدەیەک هەیە ئینگلیز بێژن بژە ئەگەر تە بوێت و شوڵە خۆدا ناجح بی حەش شوڵە خۆ بکە. مەلا حەمدی پتر ji نۆت پەرتووکان چاپکردنە پتریاوان لە دوور زانستê فەرموودەیە بوو هەندێک کتێبên wî jî bîst bergin. Tiştê berçav bû seydayê hindek kitêb wî demî peyda kirin ku melayet Kurd rastî wî demî haşwan kitêba nebû. Êk şwan meselan ev kitêba hinek ku kitêba Neylil Awtar e şwan kitêba ne yet melayet Kurd zîbzî ev kitêbê di vî rengî nedîtibûn nexwandibûn wekîl dîrok ser aşkera sala 54 مؤلفاتی wî zorin kitêbê tecmîekirî zorin gelek jî بۆ min hediyekirine xwedê xêra wî binivîstin چونکو علاقاتێت من و wî gelek xۆş bûn heta wextê şoreşa Eylûlê û em çûne Îranê û ew hatiye Iraqê û piştî întifazê ez hatime sersingê ez ewil çûme mala wî ji bilî van elaqata ku ez bin wes ne bes we eعطî kullî zî heqîn heqehu. Li ser demê beعسیyan gelek nexweşî û tengavî dîtbûn iş nefiyê bigire mana bi kutekî û heta gef û hereşên girtin û kuştinê belê ew çi car xû neçemand û her yê xwe bû. gelek cara tercîha mesela qewmî û siyasî dikire ser ku meşgûlê mutalaê dînî bîtin yan meşgûlê meselê îbadî bîtin û ev jî meyzeka baş e. Yani raya min êkiş başiyê mela hemdî ew bû daîmen ewlewiyatê wî meseleka qewmî şoreşgirî bû çûku ew wî şiûr dikir nehêlana zulmê ser milletê wî yani êkiş mukemmilatê wacibî dînî jî. Li roja pênşembî çarê heyva yazde li sala 2012 li Sersingî wexera dûmahiyê kir û çû dev Yezdanê mezin û dilûvan. Piştî bartiyatan ji vê dinyayê ka kartêkirina wî ser xelkî çi ye û em dibînîn kartêkirina seyda ji layê zanistî ve layê ilmî ve el ser xelkî gelek e le we meziniya wî divê çendê daye. Xwedê mela hemdî reqemek bû li Kurdistanê û li hezbê da bela xwe bikê her muadeleka hesabî tu reqemekî diyar jêbîniye derê qîmeta xwe ya caran nabîn teve. Berhindê gelek biraderê be erqamin û em jî reqemeka dûr û dirêjin mesela milyonan e bes hingî reqemek jê kêm dibîtin cihê wê diyar e. Em jî heqa piştîvan bin ku pêgey vî mirovî تاریخا مدا بمینید جه خوب کده و نای دسترینی که نشد بسرینت. هم بو دین خو هم بو دنیا خو بو دین خو قلم خو خبات کا مزنا کری بو ملت خوجی عمر خو همی ترخان کرد سر و صحت آقوی ترخان کرد سر و همچی سربای ربازت بردوامین رب العالمین توفیق آمد.